kaseng ki samla pule khasi Students Union KSU na Laban Circle hapok ke jingalam jong samla Reuben Najar Presiden jongka kalale yuban kenduk yau Divisional Forest Officer neu DFO katnat ki kam khlau sarkar jela halor kaphang ke jing penslem jong uban be no ye ki breu banabar jela ki bosyong be any hapok uput usam jongka kendau ke siap jongka kate ke jing lek kenduk markmet jong kate kaseng yau tu DFO kolong hadin bakala dep IT ke dor khas naduk ke santri unai tung aja afulai rega baklem trikam watla haduk menta lajan kot sibnai kenti penban kita ki bar jelai basong ha kate ke jaka kimsim na sabe setia ha ki bor kate ke tanat trikam sarkar habaya keren sikilat pathai kubor menta kesngi ka lai tarik unailar aja afulai nakaliang kaseng KSU Laban Circle maham jur ya katnat forest bakamdai setia ban pediang ya ki kot kisla wala ki long ki babiang ru ki bagite ki bar jelai kin penbiang kum ki sakhi bagila ban syong bansa rela da katnat forest kadang penslem ya kani nakaliang kaseng kam ban se ban sasim de ki wei ki rai ban le ye halo kate phang sistem ni nakaliang ki KSU Laban Circle ni lawat ndu PCCF jongka Forest Environment Department jongka Meghalaya jika isu bangi akren kani ka step kolong halor kateka mahadif kola te kumba au santrik menang julai ni la ai ka memorandum ko jing show DFO kata ban de ban ibek no ikiki ba syong bi an hante bat ki basna ying bi an hante apa mahadif kola ni la ina kaliang ka forest department ki lalek ban inspect hante hapor bi net ban jurip yang pat sasisin pat ban kli balik dang slam ban ibek ne ban be kita ki brio ki basa api an chete ni lap pa nakaliang jung kita ki brio ki basa te ki kila apply ya kata ban divert ya kata ka forest land into other purposes kata bakila ban syong bansa bat ban sina kum kita ki bi guest house nam taka bah kamiat ka jongki nakaliang kaseng ni yang persya halor kani ka benta ba kita ki beri bahasa apian kira ban file kum kata ka application kum kata ke haka tanat forest department bat menta asni ni wan kendu PCCF bari ba hedu jongka tan forest bangin bangin objek ya kani ka application ko jongki bah ka ju ka poru bah ka ni ka application jongki kindi ban accept hakanu kanong rim namar ba tadi baki accept ya kan ka application jongki manu ban check ya manu ban page ki basong bi an te kamut itu ki basong bi an minta ki la ban yo ka permanent resident te minta ki barzela ki bawa nei ni ru ki la ban song te te kani kan long ka ba ka jiman ta ka dia namar ba kani kan long ka kolini la shai si ba ki barzela na ini iru ki la ban kumbang ite ba ki dor ba nong hi kim kwa ban kam ya kate jaka bat kani ka jing bam kam ya kate jaka bakade ka forest land kani ka bujing namar ba nim tep ki ndor bas tong kimla ban petu manu ban pet kani ka jaka bat kani kan long ka jing te nakaliang ka forest pat ki kimla ban pisya unu ba di kala unu bala ban sa shite te da ka ba ailat kum kata application niki te kamut kandang pumbu jing shushu ya ka jet benri hi borok te nakaliang du seng ni wan ban persya ya kani ka rai jongka forest department ba kamde horket hordan du dalili ru ban ai chakai ti barzela bikin sa ante ba kaju kapor ba ki gili ban be di mardohi kamplen slam om da kumta ni kum kaseng hi ni chim ya kasin jam jong bat kaju kapor ni ayo banyak keren ba lada ka forest department kala ban ai chaka kita kiwi ki barzela te yaki pat kasiru ka ban ai chaka kumjuhi ya ka sarkar bakala ban te yaki yeng nam taki boduk ka housing project nam taki boduk kala ban china hede kum kita ki ikimi hende kita ba ki bawan ni ki mende ba suppo isis ni pat kila ki ai kum kita facilities nakat yang kaseng ni persajur kalau ki bentar nakaliang jong PCCF hadu mentahi uang ba nakaliang DFO kidang inspect ya ketika jaka endengi ong ba inspection ni kila lap iki borok ki juduna hante ki beri ki basapian bat ki basna ki dukan claim ki training license claim ki kini i borok kila haji inspect kila lap bat
kat bang kitang penslam kani ke isu kadang he nak kapor bat ngin kwa ya kani bakan long klang bukan long gading kaban penyepher jet ben report la saya sni kumbang i haki rensan social media ba kiwi group mo ki pen thok pria ya ka seng ba ya ka jet ben ri ling ba kanyam habadi ba kate ke jaka hante